Jakalum Khana Jungi Tiapo Ambiha di District Pinyak dan Jungi Soba Ketua di Kam Jungi ka KHDC Dega ika bangi ko pamana ka kual kalong bangi ka wit Sokhia ka bedi tu ka jikang sendat na kaliam jong ka Bosni Shah jong River District karang ni pek kat komiti artikel sendiri an jong ka schedule ta ai bo dengan ka district council mangin dum ki khajana mo na kalong na clean na kalong na ki animals but ki dia kami ka bangi ka sesuatu isu lum be an madan no negatif dan ai bo na ka schedule jika jumbo itu kadang turu kadang kadang orang rem tu kiba belum kerja tu kiba ayo bon ni kalian kada sponsor lah kalian jom iam jok revenue ai ka work order ba kitu ki kenhun kiba belum tur kidai kiba ayo ini sini kalian nak senang kalau kataru kami bagi sulung badum dah badi dengan sina ada kaji mak ladan ka signboard tu bato sign tu KHDC bat abang ni lumut ko ka khajanaru ni dai gila ada kaset no ada kaset kami kebangi sudah dan buat lagi berpau susi mana kalau jadi buat district i kumbaka kenyangi mo yung kumbaka kenyangi ka di social minong tangkum kita di NGO dan jadi kita di gunda di kang kebusuyan sudah pisah karena balap kan macam dan dek ke bapang tu kan pau sangi lalet ada kelenti kebaikan tiga buku apa sai